ne Frida Kerubongo kwaligane bene ntobeto gusanga sobwamo gochaka bono iga goika omoelio konde twangiriri bageri galia bene kwaligane daktari assist studio linda tumanye na kyakoro kwa na boye kliniki kyaenga ikegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Edited na daktari Moses Kena Onsarigo. Godwa senya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit na tuliga busungo asenyumba ya Uru Plaza. Egoroba ya gatatu. Erumu 307. Karibu sana. Daktari ndo chebuna embura ya bereke gotubo kendo bo ichireiga. Ndo chenga abantu abangi babere bagotwara maruire konde daktari kernali koligereria abantu abangi bagotebanga chinga kichiga cyubo kendo ngonyorora abantu abangi babwate oburoire bwa rheumatoid arthritis. Akabaka bakobole nga daktari korato semyango balito ikireko bonyora nakitobwenete gokonyeka ana intuna kitobwenete gwetanga asibali totaraba tokobonyara konde daktari korato ereserango bumborere cyubo enenga kiye yobukendo ngagiye yobukendo Frida enga kiye yobukendo sana nenga kiye yobukendo mbule gotu amaroira mange narago chinga nare akoba ndateba koba wasi usakoba makali saidi enga kiye yobukendo munabona uligiye gwikiye esenya gitari yetu abantu abange bakire senya gitari yetu mbali bavuga tamarwire avuga ati na usiano nenga kiye bokendo abantu bavuga tamarwire yasma bakira abange sana senya gitari yetu abantu bavuga ati allergies bakire senya gitari yetu no boruiro bwo kwande bokoro kunga rheumatoid arthritis bakire senya gitari yetu rheumatoid arthritis no buruire gusine na arthritis enga kiye mbura ekoro masaidi umubiri umugima igobo bwato bosongo bonene enga kiye mbura lakini tatu atanga rheumatoid arthritis ninki rheumatoid arthritis no koromune chinengo na arthritis mnikitogotebu chinde ekoro rheumatoid arthritis lakini etabauti ya arthritis na arthritis ichinde nelinga eye kolent no bonyamasi bwago ekero bonyamasi bwago bokugonjokera usebwasi nyokomanya ngayaya eye ne joint yane gose nenengo yane mbogo bwasi nyokomanya nenengo yane no bono bochafu ono konyo bonyamasi bogo itomo berogo igo boriro bwa rheumatoid arthritis ibo kolent no bonyamasi bw'omuntu no bonyamasi bw'omuntu bokumonjokera bwachaka goitomo beroye don't joke around no bonyamasi bwago obonyamasi obwo itinya saa tubekirite so mubire bogo tutanga ntonyora marwaire boko itebinyi bigoso so mubire itu bomochani bogo njokere bomochani bosinjuko manyango no mubire ogo na bogo ito mubire ogo bokorepi so rheumatoid arthritis na arthritis nangendra gotebe gocha okobo bonyamasi bwago bwatoli ntoko vocal malfunction bwachakire goita your normal healthy tissues so uburiro botoko lokanga autoimmune disease nagera ubugoro kugo autoimmune disease nga no bunyamasi bwago bwonjokire bwachakire goita umubiro uburiro ubo ese Gusii nabongo tebanga mboli bokalimo no kubwa muna kinse kinde ogende munensemo ya karatina na cortigas karatina kwenkonyora abantu bali wheelchairs babekire buri bwaitire bwakorera abantu ebirema babe bakutara n'iki wheelchair bakutara n'emikongojo na rodo musikigete ekiyare kikiaye kikaira na imegion speak kariwe kaira na ime kigatike ngozi yoka you can imagine ngozi na ninginia na the bones imeisha yote imekuliwa imeisha so that's how serious this problem is igo buruire bwa rheumatoid arthritis si mchezo no buruire bwa rheumatoid arthritis ninga bokogera abantu babebirema umumura nari naroche kurugali ensemo ya nyamachi olengo kwako mupira kare ole 25 years lakini bono beire kerema because uburiro bwa rheumatoid arthritis igekero korora
umuntu aremarire nabora nyenga n'uburiro bwa rumuri arthritis kwarorira abantu babwate ebiyara byawo byonjokere byakire kombo bibwate what you call rumuri nodules byonchogete atabwate nyole sufuria ubona butogenda kwana uburiro bwa rumuri arthritis. So what I'm trying to say nelinga rumuri arthritis si ugonjwa mchezo, ni ugonjwa ambao unaweza ukafanya ukakuwa kilema completely. Nero watobo iri sana daktari. Uburiro bundo cheka ndobo kairi sana. Akonde daktari tomanye ngona nkiki yakole to uburiro ubu. Uburiro bwa rheumatoid arthritis. Egintu kirige kobole ntu uburiro ubu nkemanyiri boronge nga ninki. Lakini nkubwati bole endeligete. Nkonyorule nga onyo muntu mino bwatu buriro bwa rumuri arthritis nandi nabugo chese family yino uburiro umuntu nandi oligereri nkwatso shit bole nabantu babugate allergies abantu abange babugate allergy umwete katoko tegetanga allergy nobonyamasi noruboka endete korwanese gisayi nandi bole samanyinga meaning allergy nabe kogenda andonsi somubere ego chesa maiso yarukwire tatabauti ego chesa ngozi yarukwire tatabauti nande bono rheumatoid arthritis ni allergy ya joints ni allergy ya mifupa you see so abantu babwate allergy abange ngotwara buruguriro bwa rheumatoid arthritis nagotevirie family ki family nchiro okonyo uruguriro bwa rheumatoid arthritis bo coexist as family yabo rheumatoid arthritis kulingana ne research ya kolero yaoro kiringa abantu bali bagutumia mabere y'engombe mono ngutwara bari uriro bwa rheumatoid arthritis the infectious agent iliye kolento uriro bwa rheumatoid arthritis yanyolekanire nga ngotokere sa mabere and that is why most of the time ekera abantu bagochese nyagitari yetu nkuba kandi toli batige kunywa mabere y'engombe bari bavuga tuburiro bwa rheumatoid arthritis ekero twa confirmiri twa pimire twanyolire nk'umuruwiro yoito navuga tuburiro bwa rheumatoid arthritis then we stop abantu abukutumya mabere y'engombe especially mabere ari fresh iko tinatanga mba kunywa mabere y'engombe nabara rose mabere y'engombe arbe muna yogurt the natural yogurt nkoboro kitole ngibakoro natural yogurt batumie na bagutumia mabera amaruranu maziwa imelala lakini ali fresh nkobakani tole because ya lokaninga abantu babwatu buri bwa rheumatoid arthritis ngotwara baruburiro ubu bari bakunywa mabere na abange muno bagutwara buri bwa rheumatoid arthritis. Again to kenden kiringa uburiro bwa rheumatoid arthritis there are matukaya nkolen tubule na environmental factors the environmental factors I'm talking about munabona pollution onyolenga no menyeta se no bwate that gene yokonyuru uburiro bwa rheumatoid arthritis na ndo menye munabona town ime because of pollution yechigari pollution from the industrial waste and what have you bigo changia go sendagire yeduka refined diet twarole ndagire yeduka Frida nebwate chemicals kinyinge echekara chiko so mubero ime kiragere ki alter the alter nga kibunya masibogo colleagues munabona uri ndagire nyinge reduka ebwate sweeteners ebwate flavors ebwate food color ebwate preservative sweeteners the jones these chemicals ekaro kya soire so mubero wime na chichigo changi bunya masibo umbo colleagues oli girina twakwana mangana nandige ntukende nkelinga omuntu bwa tuburiro bwa rheumatoid arthritis ekara kire nyagitari yetu nko mukani tole atege sukari completely because yoli gereri research ya kolero ege chike kama ngie sukari keriegeke inafanya kinga yako ya mwili inalewa for 6 hours so you can imagine ukono ugonjwa wa rheumatoid arthritis mali kinga yako ya mwili nere kolente mechande so muberogo nande bono nkonyole sukari it means
nge ekinga y'omubiri ngo kire koba even more confused wetani maye ngo kolegas so ngo batezwe n'abantu bwatu muri arthritis mbanywe egento muna esukari alafu uri nandu buriro mbwange taba abasubati mono sana abakonyora muri arthritis ko babasacha igabangina nabo bwatu muri arthritis mono asiki ngiye kwera wanchi tabasubati hatuwezi tukaelewa ni kwa nini but it may be because of hormonal changes because uri tu already research tu according abantu bali bwate rheumatoid arthritis y'abasubati ibago cyake myaka 40 years and above because of hormonal changes yengakiyeyo nabera cyangiye kolenta gento kolenta rheumatoid arthritis so abasubati mba wente ko very careful especially bali babwate allergies mbachikonyo uruburiro bwa rheumatoid arthritis and especially onye kubwate allergies umusubati nande nko unafuta sigara unajua siku sigara watu wanafuta unafuta sigara na wewe ni mwanamke na uko na allergies kwa mwili wewe utaweza pata ugonjwa wa rheumatoid arthritis onye ole no bwa allergies ando mubiro gogende to ko monne side wetani myeke wangu kiri wendete na bera changie kolenta allergies on tutakira abantu basa ko banne muno Frida so what I'm trying to say what I've said again to kiriye kolenta buriro bwa rheumatoid arthritis kiriye kanyene nkimanye kaniti lakini ibintu mbere bya bela associated no buriro bwa rheumatoid arthritis bilina kwa niyo mbye mono sana daktari asokotore sira sobwagali konde mbye mono sana mwanchi omuliyere chinga kitogende gusanga imiyo mu rubiro Worldfit astogende gusanga nere Dr. Kena Moses oyogendete gutumanya igoro y'oburiro bwa rheumatoid arthritis unaberega kweresera obumburere kyobo nabayona kibogo cha asomubire tumwanchi omuliyere nabakwenda gutubwati asinsemo chichemitanda sensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemere ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagatanya gwetera www.ndizitv.net boigona bakwenda gusanga na intwe ekerengeri kyago goseri lyago wetera sinambiriga basa screen yago tomenyenga yokubwatia umurubiri koru nabayigori lyago ase daktari ndireli kubwatikana uburiro bwigato gokwana litkolya rero osoborero bulioroche bwabere bwo gucanda umubiro gose yamate yago nabayigo organitie kumanyekega daktari naliga ase studio nabega kumanyia amange daktari atumanyange bimanyerera ibyo borero bwigambire byebi munangense goteba tiyabantu umanye ngubure bwa rheumatoid arthritis arthritis yatogenda togokwanira no buruiro bubesana so ngakyura koromanye nga nubwa tuburiro bwa rheumatoid arthritis ngakyura koromanye nga mwenzako usi your relative usumu nomino utwele buruiro bwa rheumatoid arthritis ebintu kumanye okolireri nebi number 1 ekero kororo koro mune kinengo wetan kinengo ibere osisatu onye gukora mu kinengo wetani isatu kusote benga amagoti yawe osidi marua ungo koromali nandi goja konyora a joint yende gokoroma ki joint wetani isatu so mubirobo ekero kwaro riro koroma ne ki joint wetani isatu nabura nyore ngene buriro bwa rheumatoid arthritis yobwate number 2 ekero gutwara arthritis ya magoko igobona karoko nyo ki joint cyago cya magoko kigo koroma maybe the elbow joint the wrist joint ki joint kigo koroma kamagoko arthritis teye koriyo koboko kwago espokuwa rheumatoid arthritis so once kwarolinga nubwa kinengo cyago ngukoroma kire cya magoko manyanga nabura basuko twara buri bwa rheumatoid arthritis so ochokoleki ochopimu ekero okonyoro buri ikicho ndiye kigo koroma symmetrically meaning tubago mubiro go mara kabiri ekero cyakoriro upande mwingine andi moja konywa kicho ndiye upande mwingine kingo koroma kiri nabo kigo cyakero koboko cyacoko konde yacha rirweri yacha riruriri so wogonyora ngakire symmetrical yese mu chionsi ibere kigo koroma again to kendo kurigereri is what we call
morning stiffness ekero koimukire mambi kogoro kwao ngutaiti ese joint kititaitieta chance teri koramboka so nabora abere okoimuka oganyete uka modo Frida umuntu akwagana ni umuntu tamati bata bantu bali bawo kanga abantu abakukole gosoli ose bakungainira imbagenda mugundo you know bata bakusine ndundo yito mugundo kweli nabere so umuntu ya ikora ngaru alete kumbe kumbe mugundo tatagende so bachaka yigo umuntu yekera bokire mambi arure segetanda nabara aberese nabara ikaranse ange 30 minutes to 1 hour okuru kumoyo cha kurambuka that's morning stiffness muna nago tebiri ebyara bigo chaka gonjuka kombo bachaka gutwara into kwa rheumatoid nodules yani bibondo gosibigo kese igaba se kinengo ibore kinengo chigocha e joint ye koba muna boninga kiyobo kendu e joint ye tender to gutaka muntu tadi umukunese e joint y'umukuni eri bwato busongo borigoro engati mnebono yo boke andoko nyanko bimbakire abande eri very tender and kwanyoranga joint eri agende kubimba abandi bono bachaka gutwara systemic symptoms nelinga ki muna bono mubiroe ochaka kolea alingo mon ochaka gokea umubiri abanda manyingabo agendanse utwara what you call anemia liberera lyabali nene eso mubiroye baro sector side barabanta barosu mbali kunyana colleagues the fatigue weaknesses eriere ne side so yachaka gocha eso mubiro nando nyolenga nangenda gotebi rheumatoid arthritis talinge kuri joint chioka Frida nabe kuri omubiro mugima from muscles you know to joints so igona bera lente imanyiri binde kulingana nga yeikire eso mubiro mbia mona sana daktari oborero bongo abakogoteba nga mostly bokoli abasubati myaka 40 guchigoro kero kendo borero boiga nkoli bole nabanta bekegori geke rheumatoid arthritis nera arthritis monomone kolike myaka ende yonse igona bokonyora umuntu bwate myaka 15 years anyoliro buriro bwa arthritis ye kurunga rheumatoid arthritis nabo konyora umuntu omugotwikire myaka 80 onyoliro buriro bwa rheumatoid arthritis iga arthritis yetugenda gukwana nabe kuri myaka ende yonse tebwa specific ngayikori emyaka usiyekire kusinga trikoli bantu bake ekero kwarorira abantu abake babwate myaka below 30 years abo bwatu buroiro bwa arthritis manyanga nabiraso ko barumuri arthritis lakini natebanga majority y'abasubati karo bekire myaka 40 years and above onomona liyo konyora baje ko battacked na rheumatoid arthritis ambia mana daktari tendara hali ya magoli ya bera tato nchimulie naro ko bolenga daktari abwato muchande kera koboka mambia konyora magora kulindiara Karkende muchando kiara toale. Ukulindiara magoro is numbness, you know. Kulindiara kokenda magoro ndatebe saidi. Eyi tukonyero keso bunyagitalinga nabura nyoro bwate ntiko nga peripheral neuropathy. Peripheral neuropathy ne chinabu igintu kiri kare kuri chinabu kiyago. Kiri cyo omwelio. So munabona nyoro umuntu abwate uburwe sukari ngo twara bali peripheral neuropathy abantu abwate uburwe high blood pressure ngo twara bali peripheral neuropathy nabasubati mbaro amana bayiseke enga kiyumugaso kolumuga yumugaso no mukwani yaro mukendu ti amagoka yara amakendu nebe nenga kiyumugaso amagura yara makendu nebe nenga kiyumugaso eyo kurunga poor blood circulation onye manyinga tali gotara burungi amanyinga narakimoki liberera so onye manyinga tali kwimoki liberera ayire samaguru nabo uburiro bakobone let me say this inki kyagira twatebanga amarwire naro inka kiyobo kendo akogende iguru n'uburiro bwa rheumatoid arthritis igintu ke kokolekane sumubere is what you call vasoconstriction chinjira cha manyinga
ko chiko ba chingote chikogotea ekero chinchire cha manyinga chikogotea manyinga taligoika ese ebimoso mobere bis isaine onye manyinga utagoika ese joint esaine nabyo guchaka korumono and that's why abantu batera rheumatoid arthritis iba korumunga kiyobokendu because manyinga taligoika ese amarubo sesa joint esaine a reduce ya manyinga kogendo goiko mubero twale vaso constriction ergero ugachari iberere so mubere enga kiyobokendo koremeki emeki yana kangi mugetega kweli kweli lakini bonto jino mukinojo mukitoyo because bokendo amanyinga agachiriwe so mubere egera liberera ndibase koere so mubere nyorenga kiyobokendo y'abantu bagotwara bokendo amaguru mono side because manyinga tali kogendo so nabura nyoro yo kobolinga abwate kintu gikorunga poor blood circulation lakini dende wikachinya gitari egera tumanya side so atembe kongo kinga bonye gitari mbo bwatigeswa nara gotebanga akoro kwa onsongo ata I feel my chest very painful every morning please me advice anahitaji ya kuja hospitali tumwangalie kwa nini kila wakati asubuhi kuna wakati wa asubuhi kuna uchungu ngoja noje second this is what you call a stethoscope so I will listen yes I know gotegerege kubakiai nakengole waka gotegeranga ki kweyana usinabu the chest you know sounds kitalingia na botogo tegere ngora yanga gwate bile gwaka so na utoko tegere tolo singa nabwate an abnormal sound esege kubakiai so once tu ategere to koranga there's abnormal sound na utoda tutahitaji you know further investigation so nsongo utembee baadaye ukuje utafute narogoteba daktari enere topic elingo inganchite kabisa sana daktari atanga kuna swali nimetamani kuuliza mtu anaweza pona diabetes ya miaka 8 completely diabetes si ugonjwa wa kuchezea diabetes kuna aina mingi kuna aina mbili ya diabetes which are major ntugwati tukuruka diabetes y'abana ama juvenile diabetes and ntugwata diabetes y'abantu abanene you know oligerugire kurunga juvenile diabetes kiliko wena nageko gare kurukunga insulin dependent diabetes lakini oligeruri diabetes y'abantu abanene bali myaka 40 years and above na beko wena nakeko gare kurukunga na ni insulin dependent ngate lazima umuntu atumie insulin because umuberoye ngo produce yole when una produce enough insulin the only problem ngano umubero angire ko iwera machiko ya insulin umubero twere resistance which is amangana ya insulin so nabako wena yes onyole myaka 40 years and above nabako wena usina beko ba reversed lakini onye no muntu moko bwate myaka meke tako wena because emanating a pancreas ya kule completely kwetiko produce an insulin lakini nyoro muntu yoro mokerende nere na wente kuchanya gitari tumufundishe saidi because uri abantu bwo gutwara diabetes y'abana batalindi libuya mbakomenya myaka menge so bagutwara ki complication kiregoro mbatagete gento yekoro kunga detoxification mbatagete egento yekoro kunga you know to boost the immunity so that they can live long Dr. Naro kubolinga what about weak joints Keroko nyaranga chiningo chai chita watinguru agoja karago chinyagitari ngo mupima tule tumanyanga nini nafanya joint zake zinakuwa weak akona malaria ama akona nini akona typhoid ama akona nini tutaangalia tutamchunguza daktari kwa nerango igore ya ulcers ulcers debwat nando usiano no buriro bwa rheumatoid arthritis uligira abantu bange babwata arthritis yatugo kwanera
abangi konyora bali babwate issues ni enda yabo konyora babwate ulcers so igone ego ulcers na bera are ntuburu bwa rumori threat how omunye take ulcers gosinga peptic ulcer disease negetonda kere senda yayo egetonde kere senda yago na nyura mache frida saizu aikire senda anyolire egetonda kerinkero anyolire yotendire senda naba macha ali akunya koswa make gukisa manyinga akolik the system so once amacha yali kiri guki system konya abuni rubuya konya tarabunu buya so ekerago so esa manyinga akoba muna foreign body so this foreign body obonya masi bwacha kurwania foreign body bwacha kurwani bwachabwa so esa manyinga na be kolenta rheumatoid arthritis lakini nde oburoire bwa ulcers ibo kolenta nebintu bibere bo kolenta negeto ekorokunga H pylori ule mdudu ambaye ako na uwezo wa kukaa ndani ya tumbo na vile vile ugonjwa wa ulcers inaletwa na painkiller ono nanda noma ngana kale urochu muntu nabwata arthritis ikorokurumori arthritis nandi gona bwate ulcers onyore nandi umanya kubekuwa zichi painkiller what will happen kile tumbo inaweza katopoka tumbo ile tumbo na beko eko perforate yateke because chipainkiller na chikolenta ulcers igogenderere guchinyu ngogera kirege tonda kerikia ogechikobeka ne side gusenge chikogwena na kitoko te yabantunga ekerobwate rumori arthritis egosumbwe somobe yakonya kunchi painkiller byo na boko nyonga kwalintira maruira mangese na ndi painkiller before I forget ngo saliere gento ke koro kwe cartilage as a joint yago so when you use painkillers you can imagine rheumatoid arthritis ego salie cartilage as a joint naye ogendera ko nchi painkiller ane chigo salie cartilage utakuwa kilema daktari nabego salie joint yago bakosinyo colleagues yago completely manju mulia nara wante binga kone kero monta kunyo mache ngubuno ara sumube ama itengale ndagera yoke kubuno Dennis mubolinga kie karaka na jakitali kwanya koraba kurusia machaya ye tap wako bekero nabego twaro buchafu gete amaki nabwo tubuchafu ono buchafu liwika baso yasenda boitu amajali amayama yaso yasenda okay nakia kogera torato bate Dennis kutoka hapa karibu na Ebeneza au tevanga daktari tumbo inaniuma wakati nimelala sijui shida inaweza kuwa nini atatembea tujue na mumu pande gani inamuuma kwa kitofu kama inamuuma kwa kitofu anaweza kuwa kuna ugonjwa unaitwa duodenal ulcers lakini kama inamuuma chini kabisa ya tumbo anaweza kuwa na shida kwa reproductive system ama njia mkojo kwa hivyo atakuja tuangalia daktari naroko angageto noro obori bori wa diabetes hata bana kuna mtu amemaliza miaka 8 na bado anatumia shindano hajabadilishiwa akaya kitumia tembe kuna tofauti hapo unajua ndio nimesema kwamba kuna diabetes ya watoto na kuna diabetes ya watu wazima kuna wale watu wazima wanatumia matembe za kutumia glucovage kutumia glucon ama no gluco ekero kutumia marioga na bago ikasegete ange go kolegas ekerangire go kolegas ba bring in insulin igo iminetinga pancreas ya etrigo koraga gas kusinga go kolegas ya go korasinini so na kiekora valenta insulin so tara to the age of this patient but all the same to atebirenga enyagitari ito no erega bosongo so ataleta mgonjwa alafu tramona daktari ankageteka ngote mande kumobwata akiro monta bwate diabetes y'abana miaka kiago ika yamanya batenga ubano otwali diabetes y'abantu banene actually ngagetenga ikine kiegenta agotema tuatebanga omuntu ole miaka inseye merongene ose 30 years ole below 30 years
once anyolde diabetes ine yabana iko na ika miaka 40 still era kubalirunga onyonyolete mapema that juvenile diabetes onyonyolete miaka keraro moke na ika miaka 50 na ika 70 so lakini ngenda gotebanga diabetes ya bana bake let us mark that diabetes ya bana bake bwate chi complication chi nyingi gweta diabetes ya bana onye umwana uko bwate diabetes ya bana tafadhali you need to have a lot of knowledge ngwente kumanyanga diabetes ya mwana ngakie gwente koba monitoring of the sugar the sugars kobera ngina nyagitari ofundishu nali urateke omwana oburungi if you make a small mistake kwa ule ndio ngurunga ketones umubiri oyo koba acidic nini si mchezo yeah. Alafu naro watawa daktari, mimi tukianza mapenzi nasikia uchungu side zote vitu zote ni gani? Chise mochozi daktari sasa ile kitu atafanya atakuja hospitali onye no musubati na bora nyora abwate ndoga PID pelvic inflammatory diseases abago kinyagitari so ekera kinyagitari na turamanya ki ichidanka yeri lakini wenda kuna infection tuseme so what we call cervical motion small cervical motion inafanya sikia uchungu so utatembea tu kuone mami kama ni mwanamke sorry kama mwanaume kusema yeye ni mwanamke atatembea tutamuona nalo kubali daktari kutumia human Viagra ni sawa kwa 34 years human Viagra umanyete there's another issue abantu mbale bago boost chinguru cyukuri mu mugondo umuntu bagutumya muri ya nyagitari abandi bakogenda chikemesti unya kubura ryoka amaryoga ntabwo ata side effect kinyinge so mubiro so don't misuse them mbu yotumya amaryoga ari natural igekero go cyesinya gitari yeto ntubwate natural agokonye so kule mu mugondo atakolentera side effect yote which is fair igobono nabagotara go yatumwere side yeah daktari umete sometimes abantu bako boost ikorin ebintu mbiro abantu bako consider bamanya ko ewa maryoga atari ko unajua ukienda kwa mfano unaenda chemist unaambia mimi silimi watakwambia jembe ndio hii chukue jembe shaona so misusing of tokoro kama leo watu wenye sildenafil aliyabwa sildenafil akoba misused so much because they want to ngoja bali gitari bante inga kitu atumira malio gocha lakini uone ikirenga kitaliko colleagues so that's why natural is better because natural enga munendagira kwali so teko kolentera any issues lakini synthetic nebwate miaka limit umete umuntu nache 25 years or 20 years ago tebi aboost ikorindia watu wanakuja unajua nowadays mambo ni mingi watu unajua kuna watu waliamini kwamba akifika miaka 23 atakuwa anaendesha gari alafu unajua nyinyi wanawake mwachakira mangana mange daktari bana gakionye gatete ko gendie egari V8 atara ikako endie V8 takora chakire gari nkamanya gwikira no because of that sasa wanakuja banyole bokombe egana banyole training kusemba gedi gari ene so that's it that's why they come because of the demand so abantu ngocha bari daktari tutakina ndo buya twakonyera abantu abange sana mbia mana sana daktari iko twabe to
gusanga igoro y'uburero bwa rheumatoid arthritis anabokora tumenyekera umuntu atwarira uburero bwigasike kakero kende chi complication injire chichi na nago tebi uburero bwa rheumatoid arthritis ibo kuri umubiri umugima igo bukuri you know bukuri ngozi yago igo nabo gusaliye ngozi ebembe nabo guita amago nabo guite figo nabo guite nkoro nabo gukora blood vessels damage blood vessels nabo you know. So what I'm trying to say in short ibo gusaliye umubiri umugima na and at the same time natebanga ki uri bwa rheumatoid arthritis inko koregara bura abantu batwara deformity. You can imagine when you have a deformity neri nganyorekera ase kitoko kebwata buronge tokunyara kole mugondo toko na mugondo leme because umubiri ugosarekire. So uri bwa rheumatoid arthritis ibo kogera abantu nanagote ibabe birema naruri abantu bale wheelchairs naruri abantu bagutara na mikongojo naruri abantu bagukikokolo nino joint replacement you know bakogenda nyitali bagikubekirwe joint ngo because uburiro bwa rheumatoid arthritis bwa damage igombu y'abantu bakinyagitari anto yeba daktari oyo assistance mo cha Facebook Priska Ongwangi hata bani kondani hata ngatumbe imeuma mume wangu sana hapa chini ya tumbo sana lakini nini naweza kuwa shida wako tumekile tagaki kitu atebirenga ekere ndego koromanse kabisa enda ekere go koroma ende yenke manyange nchira yago ya mache osenchira yago yoro iboro naburanyole bwateme chando ande tinda tego yoka abandi mbali bakora umunsi because so enchira yabo yendagere bwateme chando koso actually hemorrhoids you know actually doing ulcerative colitis ama bowel inflammatory disorders so enchire ngiyagaki no gocha nyagitari ekera chire nyagitari unatoko chunguza yes. Mbia mano sana daktari mwanjumulia na roboli nga nobwate chitembe chia family planning naboko muire nile chingika tutena kimoko ena nobo gweni ase family planning tunatumia hizi za kawaida lakini wewe kama mwanamke nobwate ejukumu yo kuboli manyenga what is the best family planning for yourself iko maru ya family planning na ya kawaida lakini yo manyenga neririye ngiye so mubero iko iwana no mubero rheumatoid arthritis nga kitoko nyepime kero umuntu achinya gitari akera achinya gitari atwerese bimanyirira ibiri to kurusia manyinga twakolege ntego runga rheumatoid factor so tokonya rheumatoid factor ya yere positive twachaka ko mwamaliyo nga kitoko mu weni ebintu mbiro birange bine bire very important egentege tangani twatebirenga oborwire bwa rheumatoid arthritis no bonyamasi bwago bogo itomubiro iko ikatotebyo bonyamasi bwago ngaya tiago itomubiro so how do we do this ndobwa tamaliyo gago korege ntukikoro kungako ako modulate immunity so we have what you call immunomodulators immunomodulators namaliyo gaja gukotebye bonyamasi nga tiago itomubiro again tugia kaberekere very important goikatokole detoxification turusyo bochafu wose chemicals the free radicals you know turusyo so mubere kirigiko garo nyamasi bwa bwo nchokera so ntoto ibintu biri biko garo bunyamasi bwo nchokere goikabirusi wororo so we do what you call detoxification tomonya gochagona gocha repair your joints the joint kichabere damaged the cartilage yabere damaged we have to repair the cartilage so tuwa kwa maliogari agobwato uwezo ya kwenda kurepair the cartilage ya kwenda kurepair synovial fluid ama chinarali se joint ama chali tawenti koba mange side gosaba make because ya majali is a shock absorber narakogera di ngoroba ndumna bakuruka abantu korora sports lakini muntu litali kumia because ama chali narako shock naranga mne shock akogera ligoro nilyanzita koraki ndibwatana nara machali narago feel the joint narakoraga the joint yabo so to make sure ngambu yali twakwana nda malyogo akogera ubosongo mbobo bonne so mubiro so we give you what you call
natural anti-inflammatories. The natural anti-inflammatories na aliago chikorusio bosongo lakini ataliko kolenta side effect yote. And at the same time we have to give you nutritional advice. Nutritional advice lazima tukuambie kula hii wacha ile ili mambo yakue sawa. Mbiyabona sana daktari aho nimetuma nchimuli ambaro babiri bakobuli nga yi kliniki kego toka na kituranyole namba yesime na boko bamanya chinga kitokora murobere. Unatogota butambe Frida kelinga nyasaye tatungete bantu barwale nangote butambe nyasaye tatungete bantu barwale itokurwara asogotamanya nagiye kwera tokobera gaiga twatemako gosomya abanche barigiriri ebyetera nengoro nga daktari Moses Kena Onsarigo ngorwa senyegitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit ntobwa tenyegitari ya itoga bosongo asenyomba ya Uhuru Plaza gose Aliza Plaza bari batamanyeti Aliza Plaza gose Uhuru Plaza nkayego toka inchuba ka town ya Bosongo once we kire town ya Bosongo liyinga marigiti nkagire marigiti ne chire liye gotoke town imi inchuba ka marigiti gali soba konye nyama gose chibuche lichichire gose stage enkoro ya Kisumu ya renge ligere ligoro nabakoro nyombe bwata makoba matambe ekoro kunga Uhuru Plaza gose Aliza Plaza so ime nchuba ke goroba ya gatatu erumu 307 307A no konyole kliniki yetu kya Worldfit nande tubwate branch gali mu Eldoret nande branch ende igali mu Karatina astobwate mu nyitari nga Dr. Munyoki udaiko nkerese namba ya nesimi abuko gutumia namba ya nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 Mbiyamona sogoturi. Mbiyamona sana daktari asogosangana intwe ende mbiyamona sana mwanchumuliye kwa bere gukubwati omurobiriga kutoka cyagitego ikabone gato ikiro moelyo no gusemere kwa nuna kwa bere gukwimanya amange gwetera Dr. Kena Moses korende wikirabu no to gwikiro moelyo wo murobiri tukuriya rero tumirane weekend astura beto gusanga aso bo mamaga kamera soko ne kimne bicha na bigeliyo gire gwikira sura senjira ya bene na repetition